lumaw. Kitail Rehn kailan ausiban settlement court maten mon kaivan kohla ivan ikis sahpw ikne pol yate pol emen yap long story ivan ikis pwurala vitan kailan ka kita akai open itola kung yang school kolangat sa buong sumbar lumaw kita ngala ay kasabot Hawaii Maui iyan ka kalong kita ng po master ay ito lang ilang ang sumi ilang sama po sa pinuya na naimosay lapos ni Potri igatantang na Koht menet ke koht emen na lolopot. Koht emen na sabi na plan ko na chamo at ikakwok na. At ituweke. Saraw na kanina koht magkawiya papa, koht magkawiya. Sarawiya, koht emen na, koht nayo, koht en rangot, o koht magambil, kohla, koht bangot na. Para tapsana na pilen no. Ano Kotor-kotor sama Christ ito niya mga mo. Even though magsaysay kilang sana na kamali. Amen? Dari? Monivan chat. Monivan ekiek kay settlement court masa na iban kapag melaw amin nan ekiek sila. Ekoros kapag. Father, we thank you, we bless you for this wonderful night that you give to us. Whoever is watching this video is life. Lord, I speak life into their heart. Lord, anoint their ears so they can hear your words, Almighty God. Lord, every misunderstanding, I pray, O God, for your Holy Spirit to lead and guide. Lord, I pray for your angels to minister to them, Almighty God. Thank you so much, oh God, Lord, for this wonderful moment, this room, this life, oh Father God, Lord, wherever this life go, oh God, I pray for life to come, oh Father God. Every dry bone to become alive, every dead, Almighty God, Lord, every blind to be open, Almighty God, Lord, every ear, Almighty God, every dead to be
Thank you, God. I pray, O Father God, Lord, to you. Let your word, O God, be speak to everyone in this life. So we thank you and we praise you, O God. In Jesus' name. Amen. Kailangan ng tao, no? May kakrong? Kailangan ng koto kanwat iban lesson yume imen watong chay. Lesson what pwurehng kamo kitay mo ro pwurehng kacaman tinye is ngayon right. I purpose that tama kareta diya babako tango. Ari lesson what topic who we are in Christ, the Ihs Kitail Rehn Christ. Ihs Kitail Rehn Christ. Nakasampal ang kailangan is Ihs Kitail Rehn Christ. Pwede mag-child baso sa Ihs Kitail Rehn Christ, mga ang child. Kupiti o salongasang Rehn Koht. Silang coach manage magsewiya papa at sewiya sensarawiyang ye kotamen na limpo. Sewiya kotamen na pakong pomyongay. Ran kores. Pilipil isya. Amen. Ari, i-lesson what mean po kata pagkailin eukibene. Ran what. Okay. Ihs Kitail Rehn Koht. Lang kagagan tama Ihs Kitail Rehn Koht sewiya serin Koht. Kagagan tamo. Nalag magsewiya serin Koht. Ari i-lesson ni minwatong kay who we are in Christ. The Ihs Kitail Rehn Christ. The Koht. Song tip magkaibang watok sabil macay sarawi kaya tiara sama song tir maninilan tuk sarawi nagtatat kay Ihs Kitail Rehn Koht liya na selwiya serin Koht amen selwiya Aramas na song poeti more than a conqueror or selwiya something Christ warriors. But today iba ang pwurehng. Dimang kacaman kiyang kaselma, we are valuable than Christ. In Christ, selwiya Aramas kesempwal man. Kecil is ko, kawiya Aramas kesempwal man. Na sa Pilipin. You are valuable in Christ. Kawiya Aramas kesempwal man. Point tayo mimin po kata sa kailan. Tau kita na so ko. Tenggak sawase a child sailor nan Madui. Number 1. Kawiya Aramas kesempwal man. Pwede ko pakong pwurehng pwurehng. You are valuable because God loves you. Kawiya Aramas man kesempwal. Pilipil. It doesn't matter sa kawiya ka next na netkihla. You are valuable because God loves you. Pakong. When God sees you, He sees you and He loves you. Lang saraw makaninan Matthew ay sa slupay sa lemawlel kay sa kuwanu wasaw ko spesiyama Wehin Koht rasehng olamen making kohla rabagi tsakay kesempwal. Anso matiyat tsakay kesempwal ka pwehl. Anso matiyat pwurala numaw o netkihla songkan nanti. Pwede abang kohla ale tsakay kesempwal. Ibig tuwetek child anso magchay salongasang Rehn Koht. Anso magchay minin ang rusuros. Anso magchay minin ang di Koht tiyat chay o pwurala rin. Pwurala o netkihla sabi matya. Jesus Christ. Pwede kumyong Ari ina kesempwal ti Kitail anane ese Ihs Kitail Rehn Koht. Koht man magkawiya papayay Koht limpa. Tirin limpa. Peace, love.
not full of love. God is love. Dari kesempalan kom yung kana ne wewe ti ma kot men na ya papa ye kot men na lempok. Nan Matthew wano sa kelmau koti lesli sa selu wasau magaban wasak wasau kot saya ma kay ko sa anana penat tisin mona di kamegot wasau koti akos ko saya tuan kitail nantun kitail lokong kot iwan na kitail Kitail Rehn Koht iwan na kot apa kong kitail kay sa anana penat kita mat kay bangkang tamat kay banum tamat kay bandekawi kot menet ye kot men lempok pokong kom yong ab niya chapko nan rala riat ratisli seksli ko saya ma rapagi mas Wehin Koht o multi more nipung ab song seitan abang keterasa ilang achapko kanane rapagi mas Wehin Koht o multi more nipung di makasampalong siya achapko kaiten kesana kita and penuh tak worry kaiten achapko mo achapko ye seek rapagi mas Wehin Koht ada ima kesampalong sa anane wewe ti makot menet ye pokong kom yong magbawa tak nan riay sa limau koti wasaw ko saya ma God kabang silang menti flower on the field kabang silang quote kabang silang na you are more than that you are more than that para taksa na napnokti au sabang wiya achapko kana na rapagi mas Wehin Koht o multi more nito apong kay kanabang keterasa amen kayong point mo at riyang point you are valuable ito kasakay usan ka pwehlo kuya Aramas nan makapwehlo tell correct tell ya Aramas na tell pwehlo it cost the blood of Jesus to pay our sins kay kamsaman na itapiyok sa ito Ihs Kitail Rehn sanger kauno kukutulil ang suyuma Christ ang sumusay winandi ang sumusay talong at sanger kauno Christ na ketito on sahpw kilat kasama pwede ang pwinda at mo Kare tasya masong ti achamot Jeremy Cavill abuse achamot lang uksarawi yay acham manual nan moment sevan totong ti achamot magsaban siya uksarawi lang magsaban golan sowaw o pahenta tikso yu kaya kailang simbuk na ninilali simbuko ko saya na that a manual moment ko bang totong tikso abi tuwete a child mode magkaistuban wewe ti Bible sabi sarawi i manual na sa mode mo magkaistuban wewe ti manual o sarawi kay magkaistuban saban abuse at sa mode saban misuse at sa mode saban totong ti at sa mode ong nagos makaitemperan po para taksana ne wewe ti buksarawi mabang kaliwak kanan more na pong alme pong o more mabang kohla kayo mo yung state kare kana ne wewe ti taksana ne kasampal ki achamo pwehlo da chamo it cost the blood of Jesus kare Jesus shed his blood pwede kung yung evangel. Salvation is not cheap. Most of it, the more na Christ sekitong kay Christ, kay more yung na pwede.
more pwehlo, it cost a lot of people, a lot of people, but the suffering, look Christ go through, makareta kata, young connect, wow, what's the, disconnect with reperepen, connect with Christ, as to manage, to go through with it, charang, we need to take our life seriously, with it, coach, niya sabali plan, kanakamu, thank you. So take your life seriously. It's important. Especially, we Aramas kesempwal because you are unique. Or collect. So siya nang tuwing. So Philippines. You are unique. So we Aramas na select on sahpw. Samin tayo ko. I'm status. Yes. You are the only one have that gift. So siya nang tuwing. For God bring you here, God bring you here to you have the gift. Gift means ay sakit mabantotok na sabi mo way. But you only find that gift. Makabangkola na sabi mo coach nasa. Siya na sabi mo coach nasa. At ina kesempwal kaya na silang kit magkaiban watak nan rom ay sakriyaw wanulal-walu wasabot sa sayama Christ give us the gift through His praise. Kung nakot siyang kay sakis na wuksang chorus of our sakis, our gift at sakis na bangga koto ng Wehin Koht wuksang at position ng Wehin Koht so siya maka-fulfill. Pwehlo. You are the only one. Aramas chorus niya right sakit mabantotok ng sarili ko. Pwede hanggang kohla, hanggang go, ekihla. Magkaiban check na 1 Corinthians 13, 12. Wasokos ko siya yung palwar ewak kakontuko. It's like palwar in Christ, the body of Christ. Christ always the head of the church. But the hand ne sigagandang may siya chorus kung totok ko yan, then kapayakan, aray ko. Right ito. Tapi ikasempwal ben eukibene sabimen Koht natin o eukibene atay sakis nan Wehin Koht pwede niya atay calling nan sabimen Koht way. O last is how God sees you. Yamaman Koht atin kilangot. When God sees you, as kilangot ang failure. When God sees you, as kilangot tama captain uya na sakanakan. When God sees you, He sees you fearfully and wonderfully made. Masamaw, sarawi. When God sees you, He sees you blameless, holiness. Panangin na correct. When God sees you, He loves you. So kom. Our life lang, hindi makasampaltik siya na Ihs Kitail Rehn Koht. So, mag-say, diba na Ihs Kitail Rehn Koht, especially at ang mag-say bang koto, kung kautas yung kauno ko, kailan, Ihs Kitail Rehn, siyang na nag-say, malyat tatel matamataw, na we are worth it. Kaya siya na may siya na say, negative, na say, matamatawan speech. But when we come to God, we come to Him. And we know that we are valuable. We are worth it. The silent.
kasayang ka kausasiyang. Ari pinakasampal Kitail Rehn lesson watch na Ihs Kitail Rehn Koht na kayo first part minta yay. We are valuable. Kitail we Aramas kasampal. Pweki how na kot pa kompon. Pweki Christ na Christ ekita. Set on the court. Kaitin quatruit pa sa endure. Song kalok-lok chorus. Song kay ma quatru. Pweki atamo. Ari ina kasampal o will kasampal pweki we are unique. Kay we are Aramas na attack sakit sote na tuwete na antik sakit na nimrete. Ina kasampal kay anane katlong nan Wehin Koht o toto nan sabi na Wehin pweki atab ko ata position nan Wehin Koht sote anan maka fulfill. Kitail only you and me. Okay. Na lang na kasay weweki irawat binan lang kataman tiyong na Christ ngayon sa rawi mabangka wewe tongkan na makonsulte weweki lang technical understand weweki government course masan masokengin sa rawi recay. Karena may itong Christ sa child mode luka ngayon sa rawi na child mode pwede. Ngayon sa rawi habang sa wasi child pwelen ba weweki government course masan. Lang kahit na child diya mau mabangka sa pwelen kohla child Christ patulong ng Wehin Koht. Kahit na child mayroong sa persaking sa rawi mabangka sa pwelen patulong ng Wehin Koht. Na suci Christ posantar na nacamu sa juga patulong ng Wehin Koht. At sa uwiya mau kan rasong men inidne ang silangan ko. Ay saya wanay sa payo kami. Wasa ko sa kaya na. At sa uwiya mau korek rasong men inidne ang silangan ko. At makasampal siya na may isang Christ kanyan sa rawi ang kawait at sa mo. Kasi sendas weweki government court matter. Jadi, moni bang kairala iminta na we need God. Makasayk may isang price sa most sa kiel sa Ronald Koht kasayk may isang price sa most runway kaya man so mau untuk may isang price sa most. Kaya na italian lama-lama bang karetas kaya patulong ng Wehin Koht. Kaya at sa uwiya mau tapos kating sarawi tapos kating kabagap na bang kareta kaya patulong ng Wehin Koht. Puksaraw na kaninan tuan ay sahpw Jesus masanin na Ihme I, emen o Ihme I. So siya magkakolaran siya masukil. Tapi kesempwal siya we all magkabang patulong ng Wehin Koht yung Jesus. Makamay itong Jesus na namu saraw na sana nan Rome mabang kanalele Jesus yung government court ng among yungan o kasi na woman Jesus yung government court most of it yung at pinakasampal siya na may itong Christ at mo pwede kailan ka may itong nga sarawin ka kawewe government court natin kumpa. Kaya moni bang kairala ay ibang iya kapagapos kaya kapagapan may itong Christ. Iya kapagapos ay may itong Christ ay may. So silsa na leleme iya kapagapos na bang so itong
tengah melihat saya sampai. Kitail Rehn Koht kalangan ng kong pwede sabi mo natin Kanwat iwil katak ito ikan korek nanti yang dia ito o kanwat li kong nanay mo hingga kong tayo mo yang kanwat o bantik po kohla kailangan kamelele na namong yung na Christ is the Son of God o confess it in your mouth. Most of it is salvation is yours. Amoni bang kaya na song silu kumaitang Christ ang most song silu ni dan perang kacaman ko yang kita. Kayo our spirit lang spirit give birth to spirit na son silu wasaw ko sa yama Nicodemus. Why so Rehn Jesus? Why is you are the true teacher of Jesus man kanina. Tapos ko sa iyo yung tama. Jesus yung Nicodemus, how can I believe? How can I see that you are the truth? And also what Jesus man kanina, utuk give birth to flesh. Utuk. But spirit equals to spirit. Ngen, ito ti ngen. Dari di nakasangkuan ti kanane magkaipiti ti makamay tong Christ mo first time kanane feed your spirit nan kayong teacher diyaw wasa ko kasi yung our spirit is like a baby longing for milk. Dari kanane muitong kanane buksa masanen quote tungga feed our spirit tungga kakesa o kriyaw at matamataw pilpilo kake our soul anane renew. We need to renew our soul o our spirit our flesh needs to be disciplined. Tapi ina kasangkuan ti kanane kamo nga kalingan isa kaya sa rawi o masanen quote renew our mind, our soul which is matamataw kay kano Philippines o discipline our paliwaris our body pagkailin ka pagkailta ng at ang mamulirang kong kalangan no imet nimen elku yang kecai o kau na po on ang kapayata sabi mo natin kalangan